vai phê tông xuống là nằm trôi sang yên là nằm trôi sang yên Ole bangile tulai chu na ka se makin le lo na lam bu a tho ong hi le doi golin news lam ka bol man pu le le he thimu kong dona tuni hin geng lo le hang san the Aryan Brotherhood te Chanchin ala ngai thai tiu Khawvel hin mi kilo kul geng thil hi the tak tak gen ding tam tak omo geng khen khat te wang chu sarkar vai hom na na ti ngin aki kol phau a hi aki kol phau be po hi lovin alu thuk thei ma ma wa hi sarkar hilin le alau hil jing gang group le au mo hi mikilo goals kisui khom jing ma le mikilo ball thil gilo ball jing jing wang a hi dik sam lo a hi hian khat chu song kula pat ki phu dok le au mo chule hian khat chu gam sung ki vai hom na doi lo je ka gang gol a hung ki phu dok le om bok wa hi gang len le min thang tak tak te la ka Aryan Brotherhood gang te hi amin thang pen mai thei wa hi amau hi prison gang hiwa amau hi amok toi do ponawa chu atoi do sun sunun sarkar tepte khamding khopin atoi ki tu hi je ka chun America gama sit tok na 65% vela chun Aryan Brotherhood gang te hi aki gol nge gin cha ka hi America gama jail chum chuma ki jak palin member tamlo wangun atoi na sa thei khup mai wa hi bang ma khok saka nei lo naw hi amin than pi wa hi pen mai hi America a member pi teu chunga agin umma mawa loi te kilep san tu hi sangin thile kho ka salo hi America gama jail bars za apakhat vel chu Aryan Brotherhood gang member gol a hisab hi wa je hi jinglai chun poi khoina 30% chu asul nu hi ki te hi je hin athil bol the nalam lam o expert dan atak lang chien ma hi hothang lam ageng tam jote khu kumzabi sompaku zolam ma phu do hi wo chule kumzabi sompaku na hi tol sung mi piten geng te ji ka boina tok tam pen kumu a hi kum sang kha jako som guk lali mei tha khan Folsom Prison California boina na men lawa uma boina chok dok tu te chu jail tang te hi wa jail warden ten le aphel dai mai thelo a hi Folsom Prison a hin gang lien diek lom nga vel khum khom hi wa ahun layo gang laum tak tak le thili te tak tak te hi amao chu skinhead pecker wood black panther sornos le the band te hi chule ye chung atang te hi sarkar in le angai poi mo ting poi khoina lin tak taka ki kol kha migilo hoi se tak tak te hi wa hi tang te la kahin 95% chu dam sung tang ding ti hi je kun ven bin na le hoi taka chi pi hi ven bin na hoi taka chi pi hi jing ma le jel sunga hin boina om jing thawa hi geng thopi tak tak panga khum khom hi je kun hang san pen le hat pen hi ki chu nat ana sama ma hi kinep na dang nei talo le dam sung hun sung kulamang ding te hi je kun lainat na ta samma ma wa hi geng pakhat le pakhat kisim mo tu na sa takaum jekin boina na men lo suk ta hi je jel sung boina hin jel tang te chun tol sunga siam hiam le thal le polama pat lak lu tu chu amang na sama ma wa hi sungkul tang le tang akitha mai ba ko jail warden te le athat chau se ko hi jail veng tu te chun thei to ba phelmit go sek ma lew ma son na tak tak theilo wa hi chule je geng lien panga te boina hi hutimaya police le songkul veng tu te mek mit thei mai dingul hi ta lo jikin sepaite tiang ko angai hilu hi sepaite malak na jikin boina chu aphel mit thei ta ha mu a hi boina aven tak nunga chun jail sunga mi thi tam tak aumo adekin pecker wood black panther le sornos gang member ten khut athuk na sadie ku ui ti hi do hi mi thi tam tak te hi chu gang pangala ka the band gang te sul nung hi ti hi do hi taboka hi je ka chun the band gang te chun asungkul tan piu gang dang te chu amusit ma tawa gang hang san pen hi tak je hi tawa hi je gang member
te chu hang san un ana sa thei ma wa member tom cha hi ma leo hang san naw chun asumin thang ma a hi je akipat chun the Aryan Brotherhood tin akip phu dok taw a hi